KMDC election kalajan satang gumbashi benayai. Kum taki candidates naki parti bapir but halaki jongki constituency. Kelas dang ban yami madan ban pynithuh yelede. Daka baya kynduh yaki paidbah. Haki shinong ki thau, haki lenti ki sengkin, haki jaka trei jaka keta. But haki yeng kisem. Agani ke video ngiyu iye ba wanseng jyrwa. Wei naki kandidat na maulai constituency uban seyale. Na ka parti INC leni Indian National Congress. Ulayat keleng man laki shinong hapo ka constituency. Ulali jungo haki jaka belah, haki jaka trei. Bat haki yang kisem. Ulalait ban ya kynduh haki jaka sajan. Kibadan haki jaka bapir. Hapo ka maulai constituency. Ulalait ban ai mensim bat pensluriki. Daga buong bakani kadai kakam. Kaba pidai ban yai peteng. Henry kadon kam ya kajing pentemai. Bat kajing penjanai ya karukom trekam. Bat halor ka jing ud jing nam joginong sajan. Ya ka jing duna uba wanseng jyrwa wong. Ka constituency ka don kam ya kinong yalam kiban le ya ka kam. Tang kinong yalam kiban syusa tang hakanam nong yalam. Ula benrap ru da ka baong. Balada ki paidbah jongka maulai constituency kynduh. Hakani ka election MDC ke pemerintah. Kaban nengkong kadai. Baun peit nengkong yauduk usuk. Urit uria. Urang li ujuki. Bat kumjuru banwanra. Ya ki kirukom trekam kibatamai. Kumjuru yaki jaka sajan. Karukom sajan. Bad kiwe. Next. Ngap dia kini kikam bangin habasai ke yang kasam ni ai kublai isi bun ba ilawan ban nak benta jongi ban pej ban kemi kini kijing kijongi ngai hiru ba ini rab yang ibat in yo ro ya kajing jap kajungi. Yang tu yang tu nak pun blok A dengan pink di sini. Jenjari kan tu. Kasih jangan kimbiang